جدسبيكا مها جولانيفا فيلم نویسین هالیوودی هر روز جدم جمیل دهی سپیده حیادوی پشتی نیورو جدر و استودیوی به پانکیتن به دست وانده خو پینشاندانان دکن و داخوازا موچه کی باشتر دکن. فیلم نویسی هالیوودی ستورت بیتی گو سیناریوی فیلم Pirates of the Caribbean و آی فرانکنستاین نویسی بو دبیجه جیاناوی سروبن بویه. None of us want to be here. We'd all much rather. کس جمع ناخوازه لور به ام همی بهتر دخوازن چیروکان بنویسن لی ام نچار مانه جعالی استودیوان و بین در و بیتی کوڕی خۆشی دگەل خوا ئانی بوو کە ئەو ژی دخوازە ببە سیناریۆ نویس دا دگەلوی بەشداری گرەوێ ببە. In '07, I had my سالا son. 2007 دا کوره من بمن ربو او ویده می بچوک بو نها مزن بویه سالا 2007 نچار بوم که خلکی را شروع بکم چما ام گریوه دکن خلق تینه دکشتن هندک جی جمت ورد بون لەگۆڕ ئینستیتویا ملکن ji bergireva sala 2007 li Kaliforniya bi qasî 2 milyar dolarان ziyan peyda bû. Li gorî amarên sendîkaya nivîskaran, rojane nêzîkî 3 milyar dolar dahata Kaliforniya û Hollywoodê ji dest diçe. Karsaziyên biçûkên Kaliforniya jî zerarê dibînin. Kompaniya Militan Eddies ya şiştina cilûbergan jî di rewşeke xirab de ye. Berî girevê rêveberê giştiyê wê Robert Shapiro got ku gelek stûdyoyên mezin dihatin û cilûbergên xwe li vir dişîştin. Definitely seen a downturn. بێگومان ئاستا کار جەمە کێم بوویە بە تایبەتی چێکردنا گەلک بەرنامەیان هاتیە ڕاوەستاندن دە ئەنجامیدا ئەم دەبینین کۆ گەلک ستایلیست و بکر ناین خواڕنگەه و هونەرمەندên میکیاجê jî peran ji dest didin. Her wesa salonên porê, gulfiroş, dêkorîst û gehrepçî jî. Niha çi nîşan nînin ka heyakengî ev gireve wê berdewam bin. Çi danûstandin di navbera nivîskar û stûdyoyan da nehatiye rêkeftin. Eger hene ku endamên sendîkaya Gil jî dakevin nav girevê, girêbesta wan piştî 2 rojan bidawîtê. Raporta Angelina Bagdasaryan, Helin Sindhi, Dengê Amerîka.